United States of America le Russia tu nge ral thuam nei thazo kang le khovelin kan threwa tun na ya Russia le Ukraine in kar boruak chu aron lum chho viawa America meu poron in rolin khovel hian hengram pani te hi anin do mai don emni kan ti man hiala ma se wa nei thlak takin boruak chuan that lampanin tun na ya Russia chuan asipai che khol te chu anu kir chhota hi thillo mom tak chu ani nge yang khatia Russia in Ukraine ramri naya sipai ache khol tak wak wang le Ukraine avau chiam laya Black Sea America in thilom dan thi thlai tura in do long tirlu atum po rem tilawa Black Sea khar mi angam tu Russia hian engang ral thuam chi ange aneya khovel ram thil ti theiber America hian engang ral thuam nge anei ti te America le North Atlantic Treaty Organization NATO te po hlau mi lo tu Russia hian engral thuam nge anei ti hi i han bel chiang don teang ral thuam an nei dan khai khin na hi YouTuber then khat le ziak tu then khat ten atlang pui le Wikipedia en ton chunga an siam tam tak au ma wangin keini chuan mi ti ngai lo lamin kan ron tar lang don ani Russia le America te hian engang ral thuam tha nge an neya Indona lo thleng tanga che America nge ding chang anga Russia jok ti zona chu heng ram pani ral thuam kan ron lu chua mi te ti danang lo taka an ral thuam na tho thei dan le achung ril ber thlenga kan ron lep se atang hian America nge ral thuam nei tha Russia ti zona chu iril ruwa chan na thatak alawom nge be se teang kan soi to angin heng ram pani te hi ral thuam khowela ke kani inti ve ngat an nia khovel dam le dam lo chu America le Russia kuta hian aum ti la kan ti sual lawang nie khovel hian nuclear ral thuam khovel voiza ai tam dai ti che thei akol meka heng nuclear ral thuam khovelin anei zongjong zinga achan ve aya tam hi heng ram pani te ta hi ania chung nuclear bom le ral thuam te mang thei tu ral thuam thapui mai an kol ngir thu mai tak sia le hetiang ania wang hian topic khata khung khom chi ani don lova tunchuma chuan Russia ral thuam thabik khovelin achi le a hlauron te kan ron tar lang phot dona remchang masa America ral thuam Minutemen chu le akai thruai te le khovel jet hlawom ber le van boruaka ne taka atmosphere of mek tu F-22 Raptor le awunaupa F-35 sanchin te kan ron chui le tura ngai la America ral thuam nge tha anga Russia ti isia theinan min lo ngai chan angai don ti na ani chu Russia ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi khomwal pui pakhata tanga khomwal pui dang waka na tura duan an ni in relate som ni chuanga chaka thlok thei te an ni hloma heng ral thuam ICBM te la ka lo inven him theina tural thuam hi khovel ram te hian an la siam lo shima chu mai ba ka khovel ral thuam hlawom nuclear ral thuam keng thei an ni vek hlom boxia hei tak hi ICBM te hlawom na chu an ni reng ani ICBM a hi chuan Russia hian khovela ro arel ni in ral thuam lama mi thiam tak te chuan ngai dan an neya he ngai dan hi thilom tak ani zia chu Russia chuan tolol RS-24 years te RS-28 sarmat le bulava rual te le topol em te hian anti chiang le ome heng Russia Intercontinental Ballistic Missile te hi relate som ni chuanga thlok thei te an ni hloma wang le nuclear ral thuam keng thei an ni wang te hian America tan chuan an hlawom mai ni heng Russian Intercontinental Ballistic Missile rap thlak torot tak te hian America khopui lian le mun poimo te thleng turin minute som thum vel bak an momo lo awang le heng ICBM te la ka lo inven na tur khopa defense wall tha hi America meu point ani si lo awang hian Russia ICBM rual te hi America tan chuan tor helom vet tak an nirngot mai ni Russia ICBM zinga tor helom ber satan hian nuclear ral thuam aken zo to kengta se avoi khat ka le ka America California state pumpui khu voi khata akap chevek theya UK le France ram te ti cheturin satan meshal voi khat ve a ka atoka heiwang hian Russia ICBM te hi hlawom tak chu an ni reng ani Cold War le tu nu thleng hian Russia hi mani lo inven ti thupuya neya ral thuam program kalpui tu te an nia lo thei lo le akoto pa chuan Moscow tap chak zol atanga
intercontinental ballistic missile te manga melma te va chu chiam mai hi adu dan le aral thuam kalpui dan ania wangin akotopa mantur ICBM kan ti te hi anei nga in chi sang sang anei nual maya chungzinga chuan R36 M2 Satan te SS-19 Stilito te Topol M tele RS-24 years kan ti te adang tam tak po Russia hian alakol nual maya heng te hi khovel le America in adon son du mialo tur te chu an ni renga ni Sukhoi Su-57 le atho pui jet rual te kan sia tangin khovel jet fighter tha te na ber pakhatata na khovelin kan man tak chu steel technology an nei tha MTA hian ani ome hetiang ani ta ka wang hian Russia chuan a steel jet tur Su-57 chu aron puitlin chove ta boka Su-57 te hi Indona tan a thatok MT chu Russia hian Syria rama ISIS helpol te abeina khan alofin fiatoa Su-57 che dana hian Russia engineer te anlom thokhat hlea hewang hian he Russian jet hi Russia thian thani lem lo tan chuan mit timim tu ber pakhat ani ve ome Su-57 te hi radar hlom ti la kan ti sual lo mai the khovel jet dang ten melma te zon chona tur radar pakhat an nei tlang pui lain he Su-57 hi chuan a thlona panga te hian radar da in radar pali ngot mai anei hem maya hewang hian he Su-57 aya melma zon chuana tana jet fighter du thu sam hi om lo ve renga ni Su-57 te hian bilka radar te hi an main radar tan mangin he active electronically second array radar hian sangkha zanga somnga TNR module nein metar khat bial tia thil hi kilometer zani ala tangin amu theya ngai ani boka heng ba ka Su-57 in a radar ken te hi melma te chui chuana le fu taka target te aka theida tura tangkai mai te ania wangin he Russia jet thami Su-57 te hi khovel le America tana to khirber tur chu ani chiang hlebok kan soi mai haulo tur chu Sukhoi Su-27 te hi khovela jet fighter om to zinga thok le khata in vorkang sang theiber le rangber ni in a climb rate hi ara phlak veng khop mai second khat lek chungin metar zathum somruk asanga ain vorkang dor theya hei hian melma jet tenen ain beya nasa takin chungnung jok ani tir theidon ti achiang lebok tuna hian Su-57 hian Satran AL-41 lamangin Russian Su-57 engine big tura duan Isdilia 30 an peifel le nga chuan he Russian beast thilti theina hi anasale zual don ani tin Sukhoi 57 te hi full steel jet phumhlum tura Russia hian aduan ani lem lova Syria Indona Russia in en chin nuwa nasataka titlang chung chho zelin engine air intake bula engine te radar wave laka veng him turin grilli thatak aron mang chole towa he radar blocker grilli hian nasatakin Su-57 te hi aron steel ti zual sot don ti na ani boka US le NATO ram te tan ato khir zual sau don ti na ani bok Russia chuan tolol Sukhoi Su-57 ba ka hian America Raptor ma chon tura aduan khovel jeta leu kwalvel maneuverable ne so berti hiala anchal Su-35 te ba ka fighter bomber hlawm jet mai Su-34 le Su-24 te Sukhoi Su-30 te chu khovel jet fighter zinga America tana to hupurom berber te anni boka wang hian Russia in America le NATO ram intel khom te alau lem lo hi thilom tak po ani ve renga ni Russia Air Defense System tizong hian hansoi teang America in achuan nemem le America jet fighter rual te hi thlamuang takin Russia airspace a an thlok lut ngamangem nailove achan chu Russia hian Air Defense System thua thip tam tak aram veng him turatan anei tlatani Russia Air Defense chuan tolol S-400 tiam te hi an that tur zia chu Stockholm International Peace Research Institute ta mithiam big Simon Wisman an Khovelin Air Defense asiam towa thaberani tia alo soi to wang hian melma jet tetan chuan palui chi an ni don lo he Simon Wisman thu soinem nge tur hian S-400 radar te chuan Syria Indona khan F-22 radar a amu dan thlak then khat te Russia lam khan an ron tar lang chuai to ani kha tin he
S400 triam te hi an thatak zetin an hlau mani ti fiana ber pakhat chu S400 leitu tele leitu ma piang America in shek a alo bak ve zel hian ati chiang reng bokani S400 battery khata hian mishal ka chuana dot pariatomin heng mishal ka chuana te hian mishal somthum le pahni zel kengin heng mishal te mang hian KM zali bial chunga mel maral thuam thlok engpo akap thlam hi amia thei tura ngai ni in he S400 kher hi chu Russia ral thuam ti fuji nga chiar tel lo thei ani lovani kilometer zali dai ami detect thei tur hian S400 hian radar thatak 92N6E Gravestone radar mangin melma zetin hai chil taka aron hai to nu kilometer somthum le panga ahla ami lekpo alabe zel thei thowa S400 din tlak big ziale thazia ti chiang mm2 pakhat ani vele bokani S400 hian thlo na ballistic missile mai ni lo unmanned vehicle thleng ama chon thei turin missile chi thum ngot mai amang thei cheu mai boka target hi arwalin zathum chuang achui thei bok sia wang hian Russia melma ta na paltlang hu phurom ber tur chu ani bokani Russia strategic bomber rualte ama sa in bomber kan ti hian chinhi in a then theya strategic bomber le fighter bomber kan ti ate hian a then than theo me fighter bomber te hi jet fighter bom thlak chi te ni in target te tham deu le mi pui chen na kara bom thlak chi te an nia hetiang fighter bomber te hi Russia chau hian nei in Syrian war lai khan Idlib le khodanga ISIS te tomna building te kha thelmi lovin ava bom heng mai ani kha strategic bomber te hi khowela ram pathum heng Russia Tu-160 White Swan te Tu-22SM te le Tu-95 BR te nein China hian jian ane ve boka America hian B-52 B-1B Lancer le adang te po akol ve nual bokani Russia bomber chuan tolol Tupolev Tu-160 hi NATO ram tele America tan chuan huphurom rem tak mai ania Tu-160 te hi khovel bombara phuri theiber le lian ber ania mani lokhan engine thar NK3202 chu aron mang ta boka he bomber pakhat chau thilti theina ringot po hi rap thlak tak ani ringot he Russian bomber hi boruaka athlok rei thein darkar som panga jet chol hau lovin athlok thei hem maya athla te hi in thlep thei chi ni in mel maram van sang atanga dive bir thlangut ngutin abom pai te chu asur tir ta thina relate ni aya chaka athlo thei boxia wang hian khovela bomber la omberti la aswal kherlo mai the ani tin he bomber toro jet mai hian nuclear missile mai ba ka Russia in melma te mu theilo steel missile te apai thei boka chungzinga chuan Raduga KH-57SM kanti kilometer sang ni zanga lai ka phak te KH-50 nuclear missile te KH-101 le 102 steel cruise missile te alapai thei boka wang hian America ta na Russia la om zia ti chiang tu zinga chuan Tu-160 hi a chiar tel lo thei lo rengani Russian Navy ship country atangin Russia hi khovel aircraft carrier nei thiram tlem te zinga mi ni in Admiral Kuznetsov le kai shwai tenen andu chu anron tu chom mia maya tu hnaya Ukraine ne na anin ti boina po Black Sea chu America le NATO ram te tlo po theilo turin aron khar mi mai ani kha hei wang hian America le ram dang ten Russian Navy in dolong rual te hi ma chon cha kom jok chu ani lo ti an chiang hle ani Admiral Kuznetsov chungzola Su-33 jet rual mai ba ka S-400 S-300 air defense system le shipwreck missile ti hiala anko SSN-19 missile pai Kirov class te Slava class missile cruiser te Strykuisi class convoy te mai ba ka Russian Navy submarine rual ten Black Sea an khar meu chuan America meu point paltlang lui chia angai lo chu ani hi tuntuma hian ral thuam lok zual le torot big te chau kan ron clear kuala rem changa America ral thuam Russia le khovelin a hlau ron te ron tarlan le kan tum don nia